banda larga ita atende ihene banda larga ne identik hobote de Bandwith ne dengan capacidade banda larga ne be maka ita durante ne ita usa ne banda larga ne be ita ne kan tu be ida rua ida tur satelit sim ida tur iha be transmissão point to point ida microwave ne men liga usi border ne quase sira ne be ma hetang usi Indonesia usi border usi mota ne tiru mai hitania be saida ne depois itania be google bahene be iha sira iha be ne teknis ratene se depois atau distribui wifi de heserne ne iharua mai be tambah ida ne ita hare durante ita halo saida ne conexão quase máximo ne mai tamade usi Indonesia how for example total banda larga ou Bandwith ne be ma ita iha ne agora dau ne quase 40 giga ne be maka distribui atribui ne pada board liu Telkomsel mai ha haune bed liu hause ba regulador se hare ni idane ta usi information clar liu to pos ita ISP balu ne be maka anda metro link Garramor ne be masir hatam Garramor hatam fo estado do estado tamai have instituição de nada DNST maka distribui ba hoto agência governo serato agora metro link mosira ba oferece ba telemo sira oferece ba sira idane ida agora idane ma ita hetang nebe durante ne ita have dificuldade internet lento buasene tambah ita hare bane total capacidade nebe ita hene quase 40 giga de agora 40 giga ba órgão hoto internet service provider serne ju haware soma sira ne hoto tambah idane ita teng hate ne sira usa ba ita usa buat ne ita usa barua ida da bahaya bos voice ne itu komunikasi mobile serne ida ita busa dados ne bai haba internet serne antang ita bede hanu internet kalkulasan yang kata 40 ne ma ita fahatum fahasa sana mas foi experiência de tambah ne ma governo inisiatif hata mai de buat ida kabu submarine